fly, koji kontrolira puno toga je prikazano gleda puno glas. Znači, pilot jednom riječi uživa, oni to zovu carefree manevering, znači potpuno ne možete letiti,liko već pa nekog početi. New threat. Puno toga je audio warning. Okay, if I have to use a weapon, On nije kraj otkrovat. Ne, Jump, you can, if you want to, use like cover, so short fist to the right, and you just flip this one up, and you have like a pistol trigger. Samo trebamo mapu od Hrvatske imati. Drugi put napravite mapu od Hrvatske. Whose map is this? We are flying. This is in Sweden. Sweden. Yeah, so it's very my home. hometown. Ja sam mislio da će veleposlanik napraviti i doći s mapom od Hrvatske. Yeah, we should have that. Ali drugi put, Yeah, exactly. I realizam se motora Vojvodska, puštanje novca je više nego jasno i naglasno. Danas, to su trendovi.